hagan nag-iugirish Bakhuid tong iduway nagabinda Larisha Lindo badon hapdeng gajing shitam iduway ru nagabinda kayinga seng jong bapius dakhar bad kong Quintina Sangrin bad barok hindrung ngut kikun jong ki iduway ru nagabinda ba bantay lang Raisher bad kong Agnes Sangrin bad kinday ngut kikun Duai nu nagabinda kajingko jingkia jang Jacinta Marangar Light spotlight. Syaduan utraingen kiring kabadu. Syaduan utraingen kiring kabadu. Dajing dia Bakhuid baguling do utrai. Syaduan utraingen kiring kabadu. Kohiman ko para nginang sngi yaw jisu nagabinda ka step nginang ay tiro ya kajing dumushi met jangi bangin dup roy ha kajingi du Chris kajing kuit met bad men siem iduway ru nagabinda kay ri Israel bad Iran bad baro ki ri markup bad ka partay baro ka way bakan don ka suka sign ha ka partay iduway nagabinda ka election general election jangari India iduway ru nagabinda baro ki bapangi bashita ha kerteng uppa baru kon baru mensim Bakhuid Amen. kajinga e jango try jangi o Jesus Christ bad kajingi jango blay lem bad kajinga silak jango mensim Bakhuid kindon ranka but pi baro Ringkat batu. Kohiman ko para tongin sangesh por ban pan map nagabinda kilait kila jangi nginang yusngo ni aki kam jangi apostol kumno kibri kibala isi yabu Stephen na maru kran yaga jing shisha bon sin don kibri kibabishni yangi habang istang ban kran yaga jing shisha habang yang hakaliang jongu jisu kajing kot jisu yangi wei pai kalong ban pen panai yabu da ka jingim jongi lesa ka jingim jongi don bon sin ngilap pep ban kran shapangu jisu nengim shingla yang scam na ka bendau jisu lesa ngila kongu yaki pop yaki jing sniu ha ka jingim tongin ko slide tongin pan map try jisu map yangi side kud yangi bangindup yo ekmen siam ka Bakhuid ban kongu yame nga plam ha obre badon por baro ban happy ko himen ko para bangalele ko shipun e da ka jing prakha da ki tin da ki kam da ki jing le da ka jing le palar janga da ka jing le palar janga da ka jing le palar bakrao e janga namar kata akarpadi ka maria Bakhuid kabayaisa katay soti yaki angel akiri koi bari pi ko himen ko para banduay na kabinda changa au try ublay changi ublay badan bor baro ni sune yangi barandala mapi ki pop jangi unilam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Try can rat kum lay say Cristo
nia duwai ni duwai naga benda para ke jing tu mo jangi pau jisu na kerko yangi nam pelang yangi ki bashirhem haga jinge to ai ngi kerpat ko blei badan bor baro ba da ka bangi sloit no yang ka jinglong riu rim bad yaki rukam im jangga baro ngila ban im kumba ukris ula im naba mela pelong yangi kumawu lemba ka jimpin kia paska dau trai jangi Jesu Kristu kun jame uba im bad sen sha rengkat bad me haga jingelang kawai jangamen sim bakoi ublei junom la junom Amen. Kajing pule na kikam jong ki apostol. Hakitu kisngi Stefan ubadap da kajingai e bat kabor ula lebun kikam ba bat kidak ba phala hapedeng ki ba te katu kat nengut kiba nakasina kok jong kiba lalat lut kumbal akhod yaka bat kiba nakinong kirini kinong Alexandria bat kitu kiba na Cilicia bat Asia kila iyang bat kila ya Sidnia bat Stefan Henry Kim Shem laban ainia persya ya kajing sat bat ya mensim da kiba ulakran kumta narik kila kenshot ya kibreu kibala parap ngila yosngeu ba ukran ya ki ketin ben blay persya ya Moses bat ya ublay kila penki ya upat ba ya kitemen kisan bat ya kisat an bat kila yawan syau bat kila kem ya nangta kila ya lam ya akmat kador bar bat kila bu ya ki sakhi lamler kibala ong uni ubreu jusange ban kran kiktin persya yakani kajaka Bakhuid bat yakaan namar ngilayo sngew ba uni ujisu na Nazaret unjot yakani kajaka bat penkelai kidustur kiba Moses ula ai pateng hangi bat kila yape shan ya barok kiba lasyong hakadorbar kila yo I baka khamat jong kala longkum ka khamat jong angel kaktin jong utrai Coba raspa kat kita
kapim. Ringkat berbiru. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumuya anis. Hadin bau Jesu lapsa ia kisan hajar mut ki briu. Kisinran jamu kilayo I ba uyait ha lor kaduriyaw. Hagas ni kababod utau paid ba ubala sa hasiliang kaduriyaw. Ulayo I baladon tang kawe kaling hangda. But ba Jesu shimlakiu ha kaling but kisinran jamu. But baki sinran jamu kilalay tang para maki. Henry kiling na Tiberias kilawan siya dyan ka jaka hakaba kilabam yakipu enda utray ulala aingu. Ti haba utaw upaid ba ulayo I ba Jesu shim don hangda lemne ki sinran jamuru kila kiu ha kiling but kila lay siya kaparno banwad ya Jesu. Haba ki paid ba kilala ya siya siliang kaduriyaw kila ong hau. Ko nungikay menno may one boy siya ne. Jesu la jubab yaki shisha nga ong hapi pi yawat ya nga namarba pila yoi yaki dakishin Henry namarba pila bam yaki tu kipu habanda kadam. Watre nagabinda ka jimbam kabaduno. Henry totre nagabinda ka jimbam kabane shadu ka jingimbam juku. Ya kaba ukono briyu un ay hapi. Namar hau uble upa ulashon ya ka shap jimmenjur jongu. Kumda kila ang hau ayungin le kramban pendep yaki kam jongu balay. Jesu ula jubab yaki kane kalonga kam jongu balay. Bapin ngait hauta ya uba ula pa. Ka gospel John utray Singero yang Chris. Kohimen ko para bayid how try Jesus Christ. Ngiyos ngo naka gospel mintakas ngi kibriyo kiwad iyaw. Balay kilawad iyaw. Kilawad iyaw Jesu namar ulale kampala. Nagabinda jongki ujisu ulam nong le kampala. But ujisu las nautu ika jimur jogi. Balay kiwan banwad yawu. Kila kerli yaga jingkerli basautanat. Daga jingid. Henry, ujisu part yo I. Ka jingmur jang ka jingkerli kabaki kerli. Na ujisu. But ujisu om. Piwad yanga nagabenda ka jimbang. Piwad yanga nagabenda upu bangala penroy. Hangni haba ujisu om. Piwad yanga nagabenda ka jimbang. Kala kendu paro na dong syadong kabang ilaban mudur hakane ka partai. Jimbam kabamud paro ke jingdon jingem jongane ka partai. Ujisu karan hangne kalong syapanga kinja do. Piwat yanga nagabenda ka kinja do. Kaya kabangile nagabenda ka kinja do. Ngi tre, ngi kata, ngi penpun kam, ngi wad pisa ka tengah, ngi bam, ngi di, ngi lekumen, nadong syadong kalongga jimbam jongga do. Padu Jesu wong, kine ki jingwad jongi, nagabenda ka jimbam jongga do, kalong kaba put, kam ne slem hangi. Nangda Jesu wong, tre nagabenda ka jimbam kabane. Hangni ni haben sotu kaya ka jimbam kabane. Kajimbam kabane kalong u person jumu Jesu. Bahad kajinga kaba uwan rahangi. Yaki ke baro kabang ilaban yo na Jesu kalong kajimbam kabane ha kajingim jongi. Kabang mod jimbam nagabenda ka bensiyam. Jimbam nagabenda ka jingim bam juku.
but on day ka jimbam nagabinda ka do kaban put kaban jot te kumno ngilaban yo ya ka nega jimbam hoit ngideban wad ya jisu ngideban imbado but nang tau jisu la ai haki ya ka linti balingkot ngiang shortcut kalom ban ngeit hau jisu kabamot ngide ban don ga jingshania telli tellan yau warlada ngimyo ya ka bam ka di jonga do warlada ngimyo ya ka jingdon kam jonga do ngide ban IT yalade hau jisu ngide ban ngeit pura hau jisu ngide ban kongu yau kabba ngidang wad nagabinda kaneka jimbam jonga mensiam ngini yakendu bon gi jinge lese ki bayi ba toin jongi kin kantai ti lese ki paralog jongi kin stang ban jingai nagi lese ki paralog jongi kin stang ban kran bain yagi namar pilong ba wadu jisu pila kala long ba riu bale pi im ya ga jingim ba rikoi te kin stang ban kawang mau ya ki briu ki ba stang ban wad ya ga jimba mensiam namar uksuit sotanat uno ubriu kano ka briu ba im jingai naka kinjado uksudum sotanat ya ki briu ba jingai naka jingsno ba janga partai namar uksui do pinmatla iani da ka ba uttarwa ya ga jingsno ba janga partai dona ba ki briu ki snautu ngidon ha ka riam jonguksuit tenaga takada jisuam ladapi wan wad yanga nagabinta kanega jimbang janga kinja do pinum laban imslem namaru jisuam kum kinigi jimbang kalong ka ba set a kum kanega jimbang kalong ka ba put te minta ngidon kamban killi yalade balengi wad yaw jisu balengi ngeit haw jisu balengi ong ilongi nombo jongo kris hato nagabinta kanega bam jimbang ka ba put ne nagabinta ka jing start jongo balai larangi pe yawu yaga jim puli naka kam jong ya apostol ngiyosno u Stephen ula yang scam bar ki brul kila yo i yawu kila yo ye ki kamat jongo kilong kom ki jongi angen namarula wat ya ka jimbam mensia ula im haga jingi do kris bad haba ki brul kila wan ban ya tainia badu kim shimla ban penrem yawu namar ulang kran naka jingstar jongo balai namar ulang oba wad ya ka jimba mensiam man ka kelepma namar ka taga bor kala trekam hapo jongo ulala ban penrem suk ya ki brio bala wan ban penrem yawu namar kila wan ban ya tainia badu namar ki kwa ban job henry kim shimla te haba kim shimla ban job halor ka jingshisha halor ke jingstar jongo balai halor ke jingedo balai kila wat ye gelenti ayu kila stang ban kran bain yawu kila stang ban yalum lang yeki briu ban kran pershayawu bad kila stang ban taulan kumno ban penram yawu bad kane kalong jimma kabadon saudong jongi menda lada manga ban mapi ni kran ye ke jingshisha ban ni train aga benda ka jingshisha ladangi im ya ke jingim ka bakuwi pide ben kemelen di haga jingim jampe cancer don ki brio ki batau start ban penram yangi lese ki kang lad yangi lese ki pindu lad yangi lese ki kran bain yangi lese ki pin la rain yangi lese ki tau buon ki kana persha yangi nama ngim ju don rangkat baki kumpa yomad Stephen kane kalongka jimma kabangi deban up barabor habang yad rangkat badu Jesu ngideben usiam ngideben yad rangkat badu Jesu bad ngideben yo bor na Jesu de lempa kanega jingim kabak ni im ngilaban job ya ka pertai lem komda ngin salong parlo bad ka pertai kan sa bamdu yagi bad kan sa duno ya ka jinglong ublay hapo jogi tenaga takada Jesu angi kinigi brio balepi wadi yanga pidon kama yunanga ladapi wad yang nagabinta ki baro kaba pilakan mau kabala jia ne e ka miracle ya kene kampala kini baro kan kutno kaya ka ne junom kalonga jingim badu kris ko himen ko para pangin karpad hagane gi ukris Bakhuid bangin nam pen klein jusu ya ka jingim badu kris bangin nam pen klein ya ka jingim mensiam wad ladangi haben im haga jingdo wad ladangi haben im marway namar ba ki ve kim pidyang shu yangi tongilong ki baslur
nagabenta ukris kenapa ke jingim jongi kan seiso jisu be id kerko kardo yangi pen karpak yangi vai lemba kan gi ukris Bakhuid bangin trang yame namar melong ke jimbam men siem jongi bat melong ka bor jongi melong ka lenti nagabenta jongi jisu ngi kwa bani adrengkat pat me walada ngi don bun gi jinge hakama jongi enyaro yau trai Jesu Christ ko himen ko para tongin plai ke jingi ngange au play upa badon por barro unang rau ka pening par ka tinlo hau Jesu Christ pun pamarwe jongu utrai jongi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kana ka Maria tisoti Bala shala beit po Pontius Pilatus la sanar pnayahu la yam la tatyahu la yasha kibeya hagas mi kabala la mi pat kibeya la kirsha be usham shakamon ulay upa padon por baro nanta man pat ben bishari kibeyim bar kibeya ngange homen sim Bakhuid hagabanang Catholic Bakhuid hagajinges dokiri kui hagajima ipo hagajimi pa gadon Maka jingim bam jikut. Amen. Lais pa nufusap. Baga jingkinia jonga bar jumpi kalong ka papidiang kun ha ublay upa badon por barro Totran plenge cikja lekti jompi na punta ka jingro ka poralo kritek jumu kasigun to yengi berbalang ka ku jumu baro kuwe ai baga jing duai jongi kin kiu shame ko trai rengkat bat kini ki jing terwa kinia bakumda enda habala pen kuit daga jingi sunai jame yang pelong yang iki ba big door naga benda ki sakrament jaga jingit ba krau bor jame da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim mereka berpiro to kentiu yana ki donut ingin tiu isya to utrai ina ingu ya utrai ublay jangim ya sohok bat kadei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadai jangi bat ka jim penim yangi haki por baro ben yero yame ko kinrat henre kamdam hakane ka por ben yero pendon buram shushu yame naba yawu kris ukun lambrot paskha jangi lakinia umjupe ben terwa yalade nagabinda jangi badu yada yangi da ka baya ya side nagabinda jangi hakama jame ulong o jinkinia obam yapshu ukun lambrot ubala shap peniap shisin uba im junam namargata habala dap mia daga jinkamen paska kaparte baro kawe karsa daga jingero yame ki bor beneng ro baki kin hun angel kirwai lang yaga jingrwai janga buram jame baki ya penpana klem sange
Hagenega por kabaken tang tam, hakabangi duai halur ni upu wat kawain, pen kala shakamet bagas nam jungu Chris, ginang duai ru nadu kadonut, komen siem Bakhuid, wan hiya halo jungi vei pai vei ru, bangin wat ya kajimba men siem barabor, bangin nim na kabinta ka jingim bam jikut, bangin ya hiya, bangin jingai no na baharo kanega jing sobha janga berte, iduai ru na kabinta ki bapangi beshitam, babaharo kin yamad ya ka bort mai minda. Hagenega por janga jingwan hiya janga men siem Bakhuid halot kanega duan kadupa da shisha melongo Bakhuid katrai katamei John ka jingkoi barrom namar ka tangi karpadia me topen koi penkan tangi yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa eu men siem jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi Kamet bagas nam jangu trai jangi o Jesus Christ. Haka por baladino yevu badala ka mons nubha ula pediang ya ka jingsha shita ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yevu badula ai halage senran u tu shim batobam nakane pi baro nemar kane kalong ka medjanga Yakaba enaiti naga benda jumpi. Hagaju ke rekomenda la yabam ulashim yaga kuri. Bada kabaingo biang yame. Ula ayaka halage sendran uong. Toshim batudina kane pi barro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutam batimai badbam jukut. Yakaben penmi naga benda jumpi. Par naga benda ki babun. Naga benda ka jimap yagi pop. Tole yakane ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jangu Chris. Tapen koi yagi. Tapen koi yagi men siem barro hadim ben koi. Pen koi pen kia ia ki bapang ki bashitam. Ya da yang ni nauk sui nau bamen. Kajim maya jong kajinget. Kata sin bangi bang yune upu bangi Namar kata, ngi ke bapen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim. Bardia ka kuri janga jim penim. Ngi da ai ngu aide. Namar mela nyu yangi. Ki ba bit ben ya hakama jamme bad ben shakri yame. Da ka bas nge verit ngi kar pad yame. Bangi ki ba yo binda hakamet batas nam ukris. Ngilong ki ba la penyata lekave da omen siem Bakhuid. Token mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte bato penjana ya ka haga jingir rengkat bado Francis upaba ko jangi Wilbert Marvin bishop jangi but baro killing do bat kiriniam token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yoti ya da ka bakarmen ya ga jimmi pa bad ya baro ki bela klad no haga jingis ne jamme top diang ya ki shaga jingshai ka kama jamme To isne yangi baro ngi karpadia me barengkhat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kame jango bale u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid but baro ki rikoi ki bela pensnava me pateng la pateng ngillong ki babit ben yo bentalem ha ke jingim bam jikut par bangini ro but pendon puram me da u kon jamme u Jesus Christ
Dawu lembadu badhawu kanlong hamayu blayupa badon bor haga jingelong kave jungumen seyem bakui barro keburom bad ke jingero junong la junong Amen. Ko himmen ko para tongin duwai nagabinta ke jingai barro kabangit trang halo jungi kamdame hakane kayam jung men seyem bakui inang duwai bangin dup dap daga bor jungu halo jungi iwei pa iwei bangin iai rengkat badu bangin ang ai tiru ya para ke jing don kam shimet bangin nang lo bangin im ya ke jingim bari bale kopa jungim Ba beneng kalong Bakhuid kerten chume Karwan ke ima chume kalong kamon chume haga kender umba beneng Toai mi beta ke jiwam jungi balang kasih Matwa mengi rekang jungi Kumbani rima pikabare siyo Raja terang isya ke jing enjoy Rei pelai indah pasaliyo Topelai yang ingi karpat kotrai nage jing senior barro haga jing spurn jamme tai jing suk jing sign haga sngi jungi kanamba daga jing arab ke jing isne jamme ngilai barabona ka pop bagin yo jing era nage jing jinjar barro kadbang idang ap kemilen dia ga jing karmen bakui bad ga jing wan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ Nama kacombe kalong ima kacombe kalong kaurang Junam la junam Kotrai Jesu Christ meu bela ong haki apostol jame ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pe digi pop jangi Henry aga jinge janga balang jame bad haga jings born jame tai hakaya ka jingsuk bad ka jingetele kawe kat kum ga mon jame mame uba im bada basensha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai kandon barabo rengka bat pim Ringkat bagi lam laga jinge do Christ pangin marke Hakami ukun lambro jungo play. Hakami ubaket no yaka pop jungo perte. Sukito kibala kor shaka jing kawai jungo kun lambrot. Ringkat kalong basyapar kumadung po ay jungan Resop nakaktir kemesin jungan kan sakyai Kamet bagas nam jungo Chris kan rianga shaka jingim pam chukut.
shushu yangi ban so ko ya jing karlo jang jing im ban me karpo karlo ya mau ro gini kon ki ba shimenda ha gini yu kirish bakoi karpo karlo ki ba trang ya me ha gini yu kirish bakoi ki ba lapdiang ya me ha jing im men siam jangi ki ba lapdiang ya me ha jing yu ni o jisu be ye tese halo jani be ya ka bor ka ba mai jami pen kadang ya ka men ka ma jangi pen kadang ya ka men siam jangi pen kandang ya pen koi ya pen koi pen ya ya ki ba mang ki ba shitam na peng jangi lai lu ya ni na ka jing te jikko na ka pok ka sang jangi mangin dut na men yem ya ka jing ka ba koi da ka ba pai shame ko jisu karbo kardo ya ki bor ha gre ka le ma karbo kardo ya ka thai ba ro ka we karbo kardo ya bor ni bri bri ko le ki jing le ma ba mar ro ki ji jing jing sai na ka jing jangi hallelujah 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 to ngin nia dubai ko blei ba don bor ba ro ba yim juno me gu ba pende mai biang yangi naga benda ga jingim bam chuk ha ga jimi pa jungo chris to pen roi hangi ya uso janga sacrament Paskha ba to te ha ki donu jangi ya ga bor jang ne ga jimbam ba pelai im da u Chris o trai jangim Amen. o trai undon ring ka bat pim blei ba don bor ba ro en kar ko yepi upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. ya lesuk ban pen bana ya ka kubar ba bha jang o trai da ga jingim ka jompi hallelujah hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Berkendak new. Hallelujah, hallelujah, ya roya utrai. Hallelujah, ya roya utrai. Hallelujah, hallelujah, ya roya utrai. Hallelujah, ya roya utrai. Jesus Christ, you try journey. Hallelujah, ya roya utrai. Jesus Christ, you try journey. Hallelujah, ya roya utrai. Hallelujah, hallelujah, ya roya utrai. Hallelujah, ya roya utrai. Hallelujah, hallelujah, ya roya utrai. Hallelujah, ya roya utrai. Abraham kupap musim Bakhuid. Amen. Ani royo tra Jesus Christ.